Shalom Aleichem, Talafalava, and welcome to our Israel, the Holy Nation program. Fatalafatu le fatalafatu le pokalame Israelu le nupaia I mamalu sa mo fayona mafuta mai le nefiafi le onanga pena masanya le onanga le Global Kingdom TV channel ile mata upule po le pokalame wa faingoina Israel, the Holy Nation po Israelu le nuu paia. Fatalo fatuai ele swafo manu malo Yesu Kiriso, and I greet you. I say shalom, shalom, talo falava, and welcome. Fa'aftai mafuta mai le neia fiafi, a ole a mataina le tato mataupu, ole a mataina le tato po kalami le tatalo. Abba Bishamai, toda la'au. Father, we honor you, we bless you. Fa'aftai tama I avanoa e tuina mai mātou te tala ina I lau a fionga pa ia o e tala noa mai a te mātou. I nei fwoi pora kalame ua whaapitoa lea e whaatala noa ina I lau mā lo polo nuu o Israelu ma mata upu. E whaasino I lau nuu o Israelu e vea lea ma o onga mo I mātou. Le mātou savalinga le tua I lunga le nei lau ele. Ia e whamanuia I lau whanau o mafuta mai. Whamania fo I tama I le a onanga le Global Kingdom TV channel ia Pastor Mike Masara. I le visiona fo I le tua na ia whaataa tala le ia le lalolangi uma e ala I nei polo kalame. And I pray, Lord, that you bless me also. Ma ia wha ngangana ina e lo nganga pa ia lo nei tangata I le mata upo le a tala no ina le nei fiafi. Whamania mai oi a te mātou o malava le mātou te talo le swafo lo alo o Yesu Kiriso. Amen. Greetings again. Good night from New Zealand. Yeah, but also good morning for ipo fea lava lalolangi o lo e whaalongo mai ai I le tata polo kalame le nei afi whaatalo whaatua I te oe. We say shalom and greetings. Whaaftai I le taimi o e whaawanoa ina e te mafuta mai fo I le polo kalame I le nei tula. I also want to say a special hello and shalom to all our Global Kingdom TV channel mentors, our visionaries, Pastor Mike and Sarah, all our partners and friends, family and friends, lato malava e masani ona mafuta mai leo ona ngale Global Kingdom TV channel, ma ia whaamani ele tua ilo mafuta mai ile nei tula. Ole e peona masani ele tata pola kalame Israel, the Holy Nation, po Israel le nuu pa ia o le tua e whaatala noa ina ia ni mata upu e whaasino tonu lava ia Israelu ma ole talu mai le amataina ole tato pola kalame le nei tausanga le na tato wa ai ile amataina mai lea o le nuu o Israelu pe whawhia ona fausia ina pe whawhia ona maua le nuu le o Israelu. Lena tato wa ai ia Abrahamo o Isaako ma Iakopo. Ma le folanga ale atua na ia tu inatu ia te lato o le a lato whanau a mai se nuu tele. Ia na o le e maua mai ia Abrahamo ia Isamaeli ma Isaako ia tato vava ai la I le isa sae tu tonu po o le territory le o le lalolangi o na tutupu ai me o lo tu sia I tonu o le tusipa ia. So we're talking about the Middle East tato vava ai I nuu tonu o le Middle East po o atu nuu o lo iai o ila tau ia na tupunga mai a Isamaeli o Isaako o Esau. So I lea I Isaako o le tama o le folfolanga nena mawai I Iakopo lena whanau ai Iakopo ia nena mau mai ia nofo ia the tribes po o I tu ainga se fulu ma le lua o Israelu
Nina vai na ilo ina wo atu I kanana. So about 2 or 3 weeks ago le na masala no ai na Pastor Mike. Ia forlanga lea ia maleau mau wai o Israelu le whanaunga o Israelu le na mau mai a Iakopo I tonu o Aikupito. Ia ana o mai le vai tau o Mose le na whaongai nei loa ele atua Mose ina ia taita ina mai lo le nuu avatu I kanana po le nuu na filifilia ele atua mo lona nuu wa tato lo le nei kanana Iakopo ana ua tupu leonge I kanana na ho o lo Iakopo malana whanau I Aikupito ia loa umatu ia vai atu lau ngā tupolanga Iakopo malana whanau leile ile o Iosefa ai whaatula I mai loe le tua ia le tama lea o Mose le na avea ma taita ila taita ia mai le nuu o le tua mai Aikupito avatu I kanana mai tatou te loe le tuspa ia o lo ta ua whaase pulu tausanga lea na au mai ai ele tua lo na nuu mai Aikupito I kanana po o Israelu I le vai tau nei ai vava aila I le vai tau nei aila atu Israelu lua lava awala mawhai ona o atu I Aikupito mawhai ona alu le vaalele lua ia lua malai vaalele te tono Israelu o Tel Aviv po the main international airport ma le nuuleo eilat o tu I le au vai o le vai o le sami ulo po le sami mumu o the Red Sea o lo ngā sisi malai vaalele mawhaila na alu le vaalele mai Israelu Aikupito pe mawhai na alu I le pasi kolosi le mena ta o le crossing na o atu le Aikupito le maybe it's a day or two alu ai vava ai le vai tau nei ia ma awala fo you fe malanga inga ma faina alu ai ele fase fuluni aso te alu mai ai Aikupito na ole Israelu or vice versa or from Israel to Aikupito ona ole nuu na saba vali pena o fo I kariota po kamela po asini po alava ni awala na whaongai na malanga mai ai ana tato lo foi fa mai na umi se ala na whaata amilo ai ele atua lo na nuu ele ave sao ele awala tu sao pena ana ave ele awala silio na mamau ele atua ele atua ia lo na nuu atu te tonu o kanana po le nuu filfilia le na tau nuu atu e loa te tono kanana ma vai na I loa lau ele ia leo whaingoa I loa o Israelu le tata te loa na vai ina ia le nuu leo Israelu ala I tu ainga a Israelu tu ainga tupunga mai I le whanaunga a Iakopo. Okay, so le nei la fiafi, la tatou vaavai I ni mea te tele na tutupu I le anga I atu ai o le nuu mai Aikupito I Israelu po kanana. So tonight we're going to look at major events that happened on the way from Egypt to the promised land or from Egypt to Canaan or from Egypt to Israel. Okay, so the first part, lua ni vaenga o le atala no ina le nei afi ina ia whaalau tele ai le tatou polokalame lea major events on the way to the promised land. Ai manatua oi o le tangata Kirisiano, po le tangata ua whaitau lau fionga pa ia po o se po e te manatu po I me manatu haʻoaʻoga I te tonu haʻoga sasā na o haʻoinai o haʻoga tusipa ia whai atu la se tasi e te you know, if we do a brainstorm tatu tala noa I le nuu leo kanana o le nuu leo Aikupito o hani me na tutupu o hani ni manatu e o mai I ate oe pe e mawhauwhau I Aikupito. Te mawhauwhau I a Mose, e te mawhauwhau I
i a Farao. E te mawhauwhau fo i vavenga ia na whaia e le tua i tu tonu ai kupito e whaali ai lo na mana i a Farao ai o loo whaamaha lava le loto Farao. So if I ask you tonight to think about what comes to mind when you think of Egypt, what comes to your mind when we discuss the topic of Egypt? Well, pe ona ele vai tau nei a te ro tangata e asi atu i te tonu o ai kupito ona oni pyramida o loo i te tonu pyramida te tele lava na fausia o loo i te tonu o ai kupito. So many tourists visit Egypt because of the pyramids, the Nile River, le vaile o le Naila. Le tausanga lua fe se puluma le ono, my first year in Israel. Nasi ase tuai se tasi o wo teine mai I Israelu. O mai ni sila na latu le a matalan malanga I Israelu. So she stayed with me I mata amilo Israelu failana tour. Alue lole I kupito she went to Egypt. Ya uma lola ia lan malanga I kupito koi foi mai lola ia Israel. Sa ni lo e toi foi mai I ni sila ona I've never been to Egypt. Ona ia nu no vai Israel mai kupito. I mean the bordering cities wo tula ele pito Israel mas ba aya tupe elo atu maunga o ai kupito. But I've never been to Egypt. Afa pela lena mafuta mai ele tausanga mavai lena tala no ai nai fo ai kupito. Ele sunga le awa o fo le faya onga o ulale lena ma tala no ai nai ai kupito. Ona o atu o ye ai kupito. Yeah, malina tala no ai ile tusi ta ai o the me tusi singa lena fai ai kupito se atini wetele e foi ni fanu manongi ese e mawai ma lo fata watu mo tangata turisi. So but tonight we want to open up our Bibles. Ola te tala mai lau just pa ia fata sima oile e soto se fulu male fa. O le vainga mua le rata mata au pule nei api. Parting of the Red Sea or the Red Sea crossing for ole vaeloina o le sami ulaula. La tata vava aile ile e soto se fuluma le fa. Le soto se fuluma le fa la tata fai tau ile fai upu e lua suma le tasi e o ile lua se fuluma le lua. So Exodus 14, verses 21 and 22. Ina toi si ile le tusi le tatu paitau ile fai upo e lua sepulu ma le iwa ma le ile e o ile fai upo e tosu ma le tasi. Ona whaaloa le e mose o lona lima I lunga o le sami. Ona whaata fe e seina lea e Yehova o le sami I le matangi tele mai se saa e lea po atoa. O ia whaia fo ele sami mama ele matutu. Ua vaeloa ina lava le sami. O na ui atu leo le whanaunga Israelu I te tonu o le sami I le iliti tai matutu. Ua whai fo ele sami ma au pāia te lato I lo lato I tū tamatau mo lato I tū tauanga vale. Verse 29, whai po ilua sifulma le iwa, e o tolu tasi, au le whanaunga Israelu na lato sava vali I le iliti tai matutu I te tono le sami. Ua whai fo ele siwa sami ma au pāia te lato I lo lato I tū taumatau ma lo lato I tū tauanga vale. Sa whaaola e Iova I le aso ia Israelu na I lima o ai kupito. Ua ilo fo ia Israelu tangata ai kupito I le matapanga o oti. Ua ilo fo ia Israelu le vavenga na whaia e Iova ia ai kupito. Ona mata tau leo le nuu ia Iova. Ua lato whaatua fo ia Iova. A tua malana au auna o Mose. I'll quickly read the English.
Then Moses stretched out his hand over the sea. Adonai drove the sea back with a strong east wind throughout the night and turned the sea into dry land, so the waters were divided. Then Bnei Israel went into the midst of the sea on a dry ground, while the waters were like walls to them on their right and on their left. But the Egyptians pursued and went in after them into the midst of the sea, all Pharaoh's horses, his chariots, and his horsemen. Verses 29 to 31. But Bnei Israel had walked on dry land in the midst of the sea, and the waters were like walls to them on their right hand and on their left. So Adonai saved Israel that day out of the hand of the Egyptians, and Israel saw the Egyptians dead on the seashore. When Israel saw the great work that Adonai did over the Egyptians, the people feared Adonai, and they believed in Adonai and in his servant Moses. Le screen, we're going to look at the map. And how it connects so you see the big body of the big on the photo. You can see the blue part where it says the Red Sea. But if you go right to the top, na lati lola ia le foi na vai lua lola ia le alu le si tu o le au vai I le tu sisifo dai te loa tuai latu lai tu au vai na latu loa tau Israelua ai sau le si tu au vai I sasae. Oh no, sorry, the first part le alu I sasae alu na Israelu au le si tu na alu le tu tama na anga vale alu I sisifo na sau lola I le tau atu I le Mediterranean Sea. Au le tele o skola po tangata a popoto tuspa ia whamai. Na kolosi atiloi o na whaata a mi lolo le le atua o lona nuu. E wawa aila I atu nuu le waitau nei o lo I Saudi Arabia a. O le manatu la o le tele o tangata popoto. O Sinai, po le maungo Sinai lena au mai ia tula fonu a. O te tonu o Saudi Arabia. Au le tele au isi tangata popoto whamai o Sinai o lo iai le no foanga le o lo vai ia Israelu ma ai kupito so you can see on the map on our map there at the very north or the very top you can see the city Elata na ia le no foanga ta o Sinai na vai pa o le tele o tangata whamai o Sinai e te hui atu le Saudi Arabia. Yeah, everyone knows Saudi Arabia le whamai na tupunga mai from Ismaili po Esau. So you can see that on the map. E le mamau tele ala leo atu le vai ia Israelu ma ai kupito. Pa e wha se fulu aso lea na awatuai e le tuolo na nuua. So mafau wai ia I tātou. If you think about the atheists, tangata I le tali tonu I le atua, e whainga tā o na whaawasinga I o lato mafau. Ia le afo I le vailua ina le o le sami. Mātutu le lau ele. Ai ngā solo atu le whanaunga Israel. It seems impossible to those who do not believe in God that God will part the Red Sea. Whamai a vea ia le sami ma au pa. Au pa I le tūtau ma tau ma le tūanga vali. Ai anga I atu le whanaunga Israel. There's a major event. Se tasina me te tele na tupu. I le anga I atu o Israelu mai ai kupito mai anga I atu le whanaunga a Israelu mai ai kupito e o atu I Israelu po le nuu ua filiina po le nuu
folafolaina e le atua mo le whanaunga Israelu. So, i le taimi nei o le vaitau nei te tono o Israelu, o lo i ai se nuu, there's a city e o lo e awhai nei, o lo i lung, o tu i lunga lava pe e tua oi lava male sami ula ula o the Red Sea. E mawhaila a whaila e te asi atu Israelu e te pia o i le sami ula ula pe te pia asi atu i le sami mumu o the Red Sea e mawhai ona e alu Israelu ona e o aile e se tasi o i tu o le sami. So the main part po le tele lava o le sami ula ula po le vailia e le vale o ai kupito but if I actually map, there is a little part that you can see the Red Sea, and on that coastal town city, le nu'uleo e lat. So kasa tilo la ili nu'uleo e lat so lo ilunga o le Red Sea. It's a very beautiful city. When I first arrived there, le lua pesumule ono. Na paise mafutanga nisio Samoa na no fetu Israel. It reminded me of Australia, like Darling Harbour. Nuu e tu i talani o matawhanga. So there's beautiful beaches. If we can just put up our photos of Eilat, watini ata ia e pesa soani o e te wawa ai e se nuu tu matawhanga i lunga o le sami ula ula. So you can see e tele amu, there's a lot of coral o tele hotels manofuanga e tu atu o le atana te waia tua ia tu atu le atana o atu maunga papa e te tu Israelu e te tilo atu ai kupito. The dolphins, I was very surprised. There's dolphins in the Red Sea. Ele peo nei sila sea eva ai you know i dolphins but e mawhai no e latu le nuu leo e latu, and then you can actually swim. E mawhai i Samoa e se tasi o nuu i Samoa i te tonu o i tano sa vai o sa toale pai e mawhai no e latu na whailina e ta ele malau mea pa o e lata ele nuu leo tu matawhanga i lunga o le vai o pole sami ula ula. You can swim with dolphins. It's beautiful. O atu maunga papa. So that's what it looks. O le sami ula ula le afu nei le te vai toi. Ia ma atu maunga o maunga papa i te tonu o Israelu e ba ila Israelu ma ai kupito. If we go back to the previous photo, thank you to the previous photo. Yes. So if I atu o le sami ula ula na au loa e loa atu wa I atu maunga o Yoritana po o le nofoanga na le nofo e le whanonga e sau o iro maita le au e tangata tupunga mai ala o e toma. So that's where o isi la taimi o le e afo nei e wai mu atu maunga na mai I o lo o le nofoanga le o Yoritana po e toma I le pa ia na reflect mai le pe e mu wai sami. So we'll show some more photos from the Red Sea. Nisi o atana so le Yafia, let's say, I think about 6 p.m. in the afternoon. Okay, so ole atana se maunga na o
o le tuafa la na e vai ia Israel ma ai kupito o wa le nofoanga le tau o le Sinai po le mau le Sinai Peninsula le wa tau ua lava ina ua ia le au whaatupu whaalawelawe leo ISIS mana tua le na tele mai ale news ia ono foanga o maunga na sala lafi ai mana no foi ia ili vainga o ISIS so o le malanga le na le lo tama le sunga ya ulale o le lua fese fulu ma le fa le na mafaiana pu ile pasi mai Israel ala tu i ai kupito pa ina wa atu le lua fese ma le ono ele i mafaina tsoioni ni pasi po ni sa vale le vale ona ele i sefia ona o tangata whaatu whaalawelawe le lana no foi lunga maunga i lunga le area na i ta o Sinai Peninsula pa le taimila nei na watoi you can still grow from Israel to Egypt through via a bus. Just showing you some pictures. Ole tuafa ai fau wai fale. Ole tuafa ai fau wai fale i fale i le vale o i te tonu leo Israel pa i lata lava le tua oi ma ai kupito. Se mata anga na lena asia tuai. So that's one of the places that you can go and swim with dolphins. You can go snorkeling. You can go scuba diving. Tele lava ia me mawhai ona e whaia i le Red Sea. But asia tuai. There's so many. It's so beautiful. We can go to the sign. The next photo, and then I'll show you a sign. The next photo, the one after that. Yes. So ole sign na. So we drove right to the border. O nai whaelua mai ai o le o le la tu ua Israelu ai matalo le whainga malanga ai kupito, and it's yeah, ele i o atu le leile pora pa e whai lea siaki e tele i kolosi atu mai i Israelu ai kupito pa e tele peila e kolosi atu lo e olo ai kupito e vā i Sinai i maunga i atu maunga ngai le tau Sinai. Okay, so that's just some of the beautiful photos i wā tata whai tawai i le nuu leo i nuu o ta ua po ni no whanga ta ua tonu o te spa ia e te leo i tātou na le tata whai tawai tātou tila i o iai pe papa i ni ata pa I thought I'll share those photos ni si o ata na pu e ina la telefoni i te tonu a whaila e te whio o le Samuel Ola ia include i lau trip pa e latu ai Israel. Amen. Okay, thank you to our media team, and I hope those photos gave you a little glimpse of what the Red Sea and the surrounding cities look like by going to the Red Sea. Amen. The second part of our program tonight, wala tata mata upu lea o me te tele na tutupu I le anga I atuai I le nuu o folofolaina. Major events on the way to the promised land. The first major event that we talked about, the first part lenta talano ai ole vailoaina lea ele tu ole sami ayanga ayatu ia lona nuu. When I was standing there tu lo tama vai mafafau it's really hard to imagine ile vailoaina ole sami ona esele loto ole sami. I remember when and we went out a little bit further, it was very, very deep loto, but ole tua faiva venga ole tua na te mawhaia mea ele mawhai e tangata o na whaia o le sili ese po I ole tua e whaafenga tā ele mawhau ole tangata o na whaapasinga ina I ele sili ese ole tua He is a sovereign God. The parting of the Red Sea, and I always think also for myself, mo oi foi, a fai o lo I se vai, o lo I luma, o lo I tilo atu po o se
se situation fo I o lo ia ma o lo lua fe ngai ma nei vai tau fa pe ma ele e ma fai e se tasi ona fai pe pe ele e fai ngata ona mau se tali a o le tua na ia vai loina le sami ula ai la vea e mai lo no o le tua lava na o lo I tutonu ia te oe na se mawhai foi o na fesoso ani I se mea whai ngata po o se popoanga ti o lo wha popoanga I nai lo ma fau I nei vai taua so he's a God of miracle he's a miracle working God he's a God of the impossible a whai na mawhai le tua o na a vai loina le sami molona nu e mawhai foi e le tua o na tali I lo I se whawhi tauli po se mana onga o ia te oe I le ne fiafi. I mean, the second part, lo le vainga lo na lua le tata matau po le ne fiafi, e maua mai lea I le e sesto sepulu ma le ono. O le awi na mai o le manai mai le langi. The manna from heaven. That is one of the biggest events that happened from crossing from Egypt to the promised land. La tata wab aila le tata tusi pai tau ne piapi, tata titila le e soto e se fulu ma le ono. E soto se fulu ma le ono, la tata fai tau le fai upo e wha, e o le ono. E ma fai ona e fai tauina le mata upu atoa na wha au tuina wha apea. Ua whangaina Israelu e le atua I le vau. And we will look le tata pai tau le pai pui ono, se fulu o mata upo se fulu ma le ono, la tata pai tau le fai pui wha e o le fai pui ono. O na fetalai mai lea o Yehova ia Mose whaauta o te whaatato ina ifo le me ai mai le langi ma o tau. E o atu fo ile nu umala tau whaaputuina o le aso ma na mea e tu sai. Ina ia o tofo ai a te la tau. Pe la tau te sava vali la utu la fono pe le ai. Aha o fo ile aso ono. La tau te sauni le mea e au mai ai. E ta ilua I mea e whaatupu ai I le aso ma le aso. O na whai atu le o Mose ma aona I le whanaunga uma Israelu a fiafi tau te iloa ai o Yehova lava na au maia o tau na le nuu o aiku pitu. Tato whai tau whai pa se fulu tolu e o le se fulu ma le lima. Whapea, o fo I le afiafi o na ae mai lea o salu. O fiti ai le tonga la wapi. O le tai au fo'i wa tato ai le sau. O a si o ina ai le tonga la wapi. O alua e fo'i le sau sa tato pa auta o le fonga ele. O iaini mea iti la pa ala poto. E la iti pe o le sau toa I lunga o le ele. O ai loa le whanaunga Israelu o na lātou whaiane leo le tasi, se a ea le nei, a wā lātou te lei loa po o le alea, a ua whai atu mose ea te lātou, o le mea e ai le nei, ua fua ina mai e Yehova ea te otou, e ai. And then we'll quickly read, that's why tau whai po loa suma le tasi, ua lātou whaaputu ai fo I lea tai au ma lea tai au, e tai tasi le tangata e tusa ma lana e ai. A vevela fo I le la o na usi ai lea. O fo I le aso ono, o na lātou whaaputu ai lea e lua mai a lātou me ai, e ta I lua o mera ma le tangata e toa tasi. I le ua o ane ai o matai uma, o le whaaputupatonga ma whaali atu ai I a Mose. So, na whawhangaina e le tua o lona nuu le mānai mai le langi. Amen. A la tata wawa ai, I le whaipa tōsu mai tasi, o loo tā ua mai ai, pe whaape whea le mele o le mānai. It's really hard to try and picture and understand. Whainga tā lawan ma whaawasenga le mawhawhau. I fo linga o le mānai. A le la tata wawa ai le whaamatala ina mai le whiunga pa ia le atu, o whaipa le tōsu mai tasi. Ua whaingoa le mea le ainga o Israel, o le mānai. E pei o le fatu koreano fo ia, e sina, e tu sa fo ilona manongi ma le whaapapa a reto,
ua palu ma le meli. So it's like I lo'o a ia whaawasenga I lo'o mawhauwhau. It's like a bread o lo'o any herbs mai e sua mali a wa whamai. E pei o le e tusa fo ilona manongi ma le whaapapa a reto ua palu ma le meli. Ale so lo o le meli o se mea tau mapasua mali a. So it has a sweet smell. Ai whamai e pei o le fatu koreano fo ia. Yeah, for whatever I live, fatu coreano. I don't think I've seen one. I mean, it's sina, so it's yeah, so it's it's just a so it's really hard to try and understand. Ole manai e aho mai ele whanaunga Israel e tusa ia le manai ma mea e te sawai I le aso ai whamaila o le sāpati I le aso ono o le aso pitu ma e ono aso e o ai I le whanaunga Israel e ao mai mo I lato I le mānai ma le langi ai o le aso e fitu e le o ai awa o le aso malo lolea po le aso o le sāpati a o le aso ono la e te alu ai e au mai e le ngata e lava ai e le aso lea a ia mau ai fo I se tau samanga se tau maftanga lo ainga o e malo ainga mo le aso fitu wa le tau le tatu tau whamai na whaato nuina le tua I lona nuu e awana I au mai le mana I le aso fitu ia I lava nisa whananga Israel e le I usi tai ma whaalongo I fufaranga le tua ia whamai e o atu le aso fitu e au mai wale se mea so that's why whamai e ao ina ia ao mai ia whaalua ina double portion on the 6th day so you don't have to go out on the 7th day and grab it o lo tata vai to le screen e lua ia ni a reto po ni pa whalaua o lo ia I te tonu Israelu I le vai tau nei e whanana tuina e la tau le sāpati ai latu lai te asi atu I nisi o ainga I sauninga sāpati po mafutanga o le sāpati e lua ia whalaua e tau le whalaua na o le sāpati tau le hala e ese mai whalaua ese e mawhai ona whaatawina le vai aso but the bread that you can see na ole aso tofi lava po le asparaile e mawhaina whaatawai a walo sa ni atu mole sāpati I le afiafi o le asparaile e taula le whalaua na pena tau o le hala e pe fili fo ina le ia lunga pe e fai fo ia sona sua malie pa e titire e te mai fatu laiti fo I lunga o le whalaua lea e lua ia whalaua e whaatawina e a mana tua le whanaunga Israel ia le double portion le nao mai le aso ono ai malo lo ai I le aso fitu so ate lai whanaunga ia tangata iutai e whaatau ia whalaua o le sāpati e lua whalaua e whaatau o le whalaua mo le asparaile ma le whalaua mo le aso to anai le e lua ai so e mana tu ai ia le manai na whawhangai nai e le tua o lona nuu I le vau. Na tata pai tau, tata titilo whai pese fulu ma le ono. E so to fulu ono whai pese fulu ma le ono. La o whai tawina e whaapea. O le mea lava le nei o polo ai mai ai ova. Ia whaaputu I ai e taitasi le tangata e tusa malana e ai. O le o mera ma le tangata, e tusa ma o tau tangata ua whaitawina. Ia o tau taitasi ma ave whaatatau, I o ilona fale ie. O le o mera ma le tangata. O te tiro la ia lea I le o mera I po le ale fua o le o mera I le vaitau nei. Po le ale fua o le o mera I le vaitau nei. E mai, le fua o le o mera whaatasaina pe tolu paunga. Pe tasi ma le wha a kilokalama. So 1.4 kilograms, that's a lot. It's silly, for my pe tolu paunga.
pe tasi ma le whākilo kalama. Ia le mānai e au mai le tangata mo ia so tasi ia whika ane oe ia le kilo. It's not grams, le kilo kalama, 1.4, no winga. Tele mato toe ia le fōha ia le tua mo le tangata mo na ainga ia so tasi. Lava so taimi am whaina e whaitawina le mata upu a tuana o le ese fulu ma le wha I le vailua ina le sami po le soso se fulu ma le ono ina ua whanga ina e le tualo na nuu le mānai ma le langi. O tato te toe mana tu natu ma I tato tusi whaitau ni a o onga mo oe ma ua e fōa ia le tua ia te tato mea e te tau ma le aso. Le na wha manatu mai ai e Yesu ia te tato ta tala atu le whianga inga po. Pa mai ia whetara inga Yesu ia na soa. Le tato te talo e fo le talo a Yesu le na o ina ia na soa. Ie fōa e mai a te ima tau mea ai e te tau ma le aso. Kirisiano sa mua le nei afi. A whai o loo le lava le whaasoa I le nei vai tau. Ia tuulo nganga whaatua I le tua. Whai na whawhanga ina I le tua olo na nuu I le vau. E ma whai foi na whawhanga ina I le tua o oe. Ma lo ainga I le nei vai tau. I know that e tele taimi e le lava I le whaasoa. Ai awane I atu vale o tato loto. Ale nei afi e pei ona fōa I le tua mo lona nuu. E ma whai foi ona fōa I le tua mo oe ma awane I tu ua le tato fōa I le tua. O isi taimi e a foi ne. O isi taimi e vai atu loa LATT pe e le lava le whaaso. Ona 5 mau lo le pe e le fōa I le tua a o tato whamai e tupu me e avea. Tato te fōa I atu ai sau le tua I le si awala e whaamanuia I atu oe malo aina. Amen. So just as we see the bread on there, double portion. I mawhai le tua na whaalua ina mea I atu oe o le tua na te fōa I. He's Jehovah Jireh. O le tua na te fōai. Mea tātou te matiti vai. Amen. E peo le Filipi e wha i presfulu ma le iwa whamai. A o loo atua na te wha tupu te le ina mea tō te matiti vai e tusa ma le whaulai o lona vi inga I a ke riso Yesu. I o le tato por kalamena ne fiafi po tato mata upu lea o ni mea te tele na tutupu I le anga I atua I o whanaunga Israeli mai aikupito e o atu I kanana o le nuu o le atua. Whaftai sa mo lo mafuta mai a whaiweni au ko meni pala ofisili. Feel free to leave in our comment section. Wale mawhaina tali atu le neiva yaso. But we will be able to hopefully give you more clarifications on our next program. Whaapetai sa mo lo mafuta mai I le tatu polo kalame o Israelu o le nuu pa ia o Israel the holy nation. O le mana o ngā lava le nei polo kalame ia avea mata upu e whaasino ia Israelu whaasalanoa ina le nei polo kalame e whawhangu ai I pe whaatupu ai lo loto whaatua. Amen. I pray that the topic tonight stirred up faith in your heart. He's a God of impossible. He's a God of provision. He can provide for you. He can provide for me. Amen. Father, we thank you. E o fofungia oe e matautia masili ese oe tama. Whaafetaita mai lo whaamanatu mai e ala mata upole nei afi o e ole tua whaivavenga. Na e vailua ina le sami ulaula mo le whanaunga Israel. E te mawhaia mea o. O te talo foi, se tasi o mana amia lau file mu le nei afi e pae atu mai. Mana amia lau whaamalo longa e pae atu ia te ilato tama. E foi se tasi o tingalo na loto po atu vale o no whaafita au I o whenga iai. Ne tuata mai e pae atu ia te ia.
pero macha opole ne fiafi e mafai o ne vailu aina o le samiulonga. I pray, Father, that you just touch their hearts tonight. E o nisi fo'i o atu vale loto ono lele lava fa'asua. Father, I pray for your provision. Nisi fo'i le tuatama wa e tu'ina i se visiona ai o mana o mia lau fo'i e fo'i a te la tau. Ma te mana tu ai fo'i i nisi o i tu o le nei atu o ni sila o afia i le fa ona afia ai i ni sila nisi o fa'aleanga ina mea tautino o fale o mea tautino i a lātou tamau fa'aleanga ina ma lelu lo ona o afianga o le afa. I pray, God, i e pa'i atu ai lau whananga ia te lātou ma i e fo'a i atu mea o mana o mea se tasi fo'i o mana o mea lau fo'a i ala i mea tau mawha tama o oe le tua te fo'a i mai mea mātou te mana o mea. E pei o le te talo mātou te talo ai, i e fo'a mai atu i mātou o mea ai e te tau ma le asu. Thank you, Lord. We honor you, we bless you. In Yeshua's name I pray. Amen and amen. Whawhitai sa moa lo mafuta mai e tata pol kalame ele nei afiafi. I also want to honor our visionaries, Pastor Mike and Sarah, le onanga le Global Kingdom TV channel. Ia mafuta mai foi i vaiasa ulumanai i se tasi foi whaapoponga le tata pol kalame Israel, the Holy Nation, Israelu o le nuupa ia. Ma o le nei afiafi, ia pato whātua ia te oe, sa moa ma ia paamania le tua. Shabbat Shalom. Goodbye and have a good night. אליך ויחונך יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. יאר אדוני פניו אליך ויחונך יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אלפי דורות משפחתך וילדיך דורותיך אחריך רוחו תלך לפניך לצידך אחריך מסביבך בליבך הוא איתך בבוקר ובערב בצאתך ובואך